MOS surihini ra incorrect clause 2.3 kache en thuserak jiapha Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy atum pen katesong Kohora rong tara dar signal LP school ahong jayalong lokhimon aron alam kache than kache paria mai kapama Ketengsi Inter Lumbajang Village Level Knockout Football Tournament kapathu angdung ketika pedoja phat kisik. Karbi Prime Tamalong Penelisa mi Raniti Mungpi Nona Joikha Birtang Torpen. Kidam tang ningkang surhini ra incorrecia ningkang chiti ni phai player ni Delhi rong supi along central government state government lapen Karbi Anglong district alo resim kang tang keura song atum angbong monsa malam don mati MOS surhini ra incorreci cetak ponlo Montala so alam don cetok pon det penapi clause 2.3 along inglong aso akhe kalide atuma phanta Karbi Anglong autonomous council kilik ke pathu along kachpati dun along awar sai ki pipon ke doko kachok Karbi Anglong alo hamphanga song Lapen Ratcharia song atum laso alam dan kacetok atuma phan kachien thu serak chia phan penang an kachesong paduponlo Lasong sipini arpon phai krenor ke pon ile thata Rusam session India Imperial Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy atupet MOS surihini ra incorrect lo clause 2.3 ketok alama putak kachesong asa tekpontu Ada po phai crazy malong Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy atum sinrisi MOS surihini ra incorrect recent campaign ki orasong song tokatom kacetok along clause 2.3 bang chibit 90% chandrakant terang napen khorsin terang atum pen kacesong along ki hang tarang po Dimana bangke lain lo pen pini la bangso dhorna ke do bangke lake ha Oktober September tarik fli bangke MOS cetok lo MOS akang thimpi male ne litum ka kham khei la pukali hala MOS long ajak khinde me la pen ke khe phan inglong aso khe phan ki sungi krongi ethak chiri ga che eso na ki sungi krong la sana ke do a clause atumang jasmet pet ke clause 2.3 bang ani litum kroi kre la pen ke dengune la pen kalbriang long rat sitameng la karbiarat sitame karbiang long la inglong aswara sitame la bangke dengune la pen ke dengnang ne pen la so aphu thak chingki ke tik chingwai tik bangke la bangke dambom policy October throk a chiklu pen ke damtang 2021 October throk ni dak la son thra dhorna dolo la bangso phi ne lituma long along la son ka kham khi lo la awareness upon a program claim lo la pen ke non aphi bang seminar ta dolo hala seminar along ka je peraya teng bangsi tum la hoi claim lo la pen ke seminar along ne litum Kriner kebar ni seminar isi dolo dak dipu club along nal tunga doida chin lo hala so long time tum pulo council asor jasamet non rule bom atum BJP a government atum alang litum bang kopiloma all party meeting isi phawek nei political party doan stakeholders doan socio cultural student organization doan alang litum phanangi phasi la bangso puthak jingki nangi lapen la bangso phan nel tum December in korasi memorandum e pakta pilo litum chief executive member ke haifan lapen hala alang lihala sahut nang che chagon lo pening ke unelo morning la non 2022 alam si budam lo la sini litum non chong hong bom si dola hala signaturia tunta chiputekte set an ni litum alam ke kapre song tum ke sta phia bangke MOS pe do kok pe ni litum api lang thu lo lang pen lang clear lo ja semer bangke dak sonthon somplia puthak dak agreement do isia bangke political agreement pulo constitutional isia change banji isia puriborton banji isi la kelar doji siksidula constitution aphan la ke constitutional changes busipulo la bangke Indian constitution siksidul la bangke hadak larve political arrangement hinia bang thulo la bangke jasemet state government la pen Assam government lo la pen Karbi Anglong autonomous council lang bang la bangke administrative changes okhomia lam pura la bangke prokhonio hal kholni sidopo dak bang hitani litum kipu thai do ke khamkhe do ke thoma bang isia parlang dang punata lage nilitum kipu thai thang tabe dak economic package ke wan punoi la pen la hili ke man ke song korti tum ke paduk pen ko ansi arang tum ban luma ko ansi avar sai bi ponjima
laso bangan nili tum thang puthai ve Karbi Anglong Autonomous Council phang ko anma tangka maha kewan kaddo kowe economic package pendang lo kewan labang nili tum thang puthai ve muthe ki puja bangke nona kai bangke constitution aron pen kechari bang labang ke kechari aron langdang lo purotang te kedam tang 1995 MOU hitame je toklo hada kitame dak lasona changes thang ta ve sik sudula puthak lan su se ke pang tang ya phan sinili tum hal sumai ta ke bandulo political laso arona ting pen labang ke litum bang ke je song pon bom ji la ke final and solution ke final purotang te labang ke litum kemang 244A labang su implement nai pusin litum baprom hitame tum ke song bom lo pen je song pon bom ji labang Hauraghat constituency ka parlo daksin dighaliper M Score patwak lamalong arko ni phai kretrokani Department of Agriculture ahin pen pater piponsi Hauraghat angkang saika chutike ara atom pen maika pit pora berta pranke raje pepen berta nang pale Mayalo Food and Civil Supply in charge Jamana hin pen sai chutike ara atom afan kapachani pon ke store kar pen stock quinter sialong sika pharo pressure ke braflike ana pen kinam chia phan klarda pen khan pachani pon Bosita mila bangso kina malong nongle ahem puapota donanji. Lapen asok pan pre toksi an klanangji. Lapen tangka abang sitami cilong da brangji. Anparta labang sovar saikilong jia pan fok pipon. Laso tengsi formalong kitop pacok limpen alu pace pon et akipen lote Agriculture Department ahem pen ponpo. Sok ke jordam longji lake Hauraghat lapen utar borbir alongsi jordam long poposi thanpon. Laso along Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi Department of Agriculture ahin pen AEA atom Pavitra Brahma Topon Bora Food and Civil Supply in charge Jaman lapen Hauraghat Kisan Morcha President Rizlar Swargiari Anparta Sai Kachutike Ara Ratok Chitong Community কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমত জনাবলৈ আনন্দিত হৈছোঁ এটা এক প্ৰকাৰ দালা যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যদিও কিছুমান আমাৰ অলপ থাকি গৈছিলে গেপিংবিলাক সেই গেপিংবিলাক এবাৰ চালি জৰি কৰি যিটো মানে চৰকাৰে যাতে যেন খেতিয়কৰ লগত ডাইৰেক্ট ধানবিলাক কেনা বেচা কৰিব পাৰে সেইখিনি কিছুমান গেপ যোৱা বছৰ ব্যৱস্থাত থাকি গৈছিলে সেইখিনি ব্যৱস্থা এবাৰ নিবাৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি এবাৰ আশা কৰিছোঁ খেতিয়কসকলে নিশ্চয় যিটো ব্যৱস্থা কৰাইছে তাত খেতিয়কসকলে নিশ্চয় বহুত সুখী হ'ব আৰু আনন্দিত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ মানে ইতিমধ্যে দেখা যায় কিবা নীতি নিৰ্দেশনা আছে নেকি কি ক'লে আপুনি ব্যৱস্থা লৈছোঁ সেই ব্যৱস্থা যদি আমাৰ ফলিত হয় মই ভাবোঁ এইখিনি নাথাকিব বন্ধ কৰা এইটো কমাই দিবৰ এটা চেষ্টা চলাইছিলে কিন্তু বহুতো কিছুমান ব্যতিক্ৰম ঘটিছে কিন্তু আমি এইবিলাক গেপ ওলাইছোঁ কিন্তু আহাবাৰ এইটো নহ'ব আমি যিটো উচিত দামেৰে চৰকাৰে দিব বিচাৰে সেইখিনি ডাইৰেক্টলি খেতি 266 টকা আছিলে হয় আৰু এবাৰ পানীও কম হৈছে খেতিটো বহুত খৰধৰকৈ কৰিব লগা হৈছে কৰাৰ পিছত আমি এইটো স্কেনিং কৰি আমি পঠাই দিওঁ বস্তুটো পঠাই দিয়াৰ পিছত হয়তো দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত পইচাটো পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰতি কুইণ্টেলত 1940 টকাকৈ খেতিয়কে ক'ত ধান দিব পাৰিব আপোনালোকক খেতিয়কে আপোনাৰ চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে FCI চেণ্টাৰ আছে নাফেটা চেণ্টাৰ আছে নাকিয়া চেণ্টাৰ আছে আপোনাৰ AFCL চেণ্টাৰ আছে যেনে আপোনাৰ ধৰক নাকবৰ আছে আপোনাৰ FCI আছে বকলীয়া হাওৰাঘাট আৰু উত্তৰ বৰবিল AFCL আছে হাওৰাঘাট টকমকা নাফেটা আছে উত্তৰ বৰবিল বকলীয়া গণেশপুৰ নাকবৰ আছে পাৰখোৱা এই চেণ্টাৰবিলাকত নি পেলাই খেতিয়কে নিজৰ ধানখিনি দিব পাৰিব চাৰ্টিফিকেট 50 বিঘাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ প্ৰতি বিঘাকে 8 কুইণ্টেল হয় এনেকৈ আপোনাৰ 50 বিঘাকে আপোনাৰ 400 কুইণ্টেল চাৰ্টিফিকেট আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ইউজ কৰিব পাৰে Pohora rong tara Lokimon Aduana tumpen pater piposi Dar Singer LP School ahong jayalong arko ni phai crate trokani Lokimon aron alam kache than kache pari amai kapaman pona berta dola mara pen perangke rangsina be pen berta nang pale Sangkar Singer pen kache pahe pupon amayalong mai ke paulam the lapen alhi kapachini chendang vidya Singer pen si upper and long Labang some pialong aluyaman pen purwa king ria tuwan pen kilang doan lancaria me
Cingumame lapian cingria maya tonta citongdo. Anparta Lokimona doang lapian pohora Himalaya ke Lokimona doang pen kirang tonta citongdo itu. Bangun pepen bang baru istirahat bang kopet susi amuno baton citongdo. Maya no walang tupi mitang bidi jako mitang si Jepang cocoha jak nanji. Lapian sa kini kapacun jia pan ning klasap ning ingkirnya terlekle mote junwek cipu ke huyalam tepi NC Maya long jumesen Lokimon ano mapan ahok pepen kekoi nang jia lamta kacitong dun alhia tumpen tanpa reben aning pathetega. Hello. Laso cithan cipari amei kibina koke militum Lokimon hogaron lasoron monon pisitame ipaduwer ye pan ba kapangcu ye pan ba rong rup kataklar ye pan lason kosi militum laso Lokimon hogaron cithan cipari amei dipon angkop Labang so mai long konana duwan ben chitong dun lo. laso mai long nangachitong dun bangke purua kengri bokaram tok biar mona srom ken adu lapen ke hemai lekte lapen ke ladak komening tiaro lason lo mondir hum line hum ponne Ini labang so jai mega long bangko anar mu chitong iglo nang lipu thegi ma. bang harus sira bang suket ni dui Kaleng. So churek. Dan malam sopara pam bir tamu ington iksenang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Chorol hoy pokchokor jinjin ta nangna. Igar koi bong manai wangsarak thane pokchokor ong. Ko pipo no bong. Pipo lote. Igar koi ni pokchokor luti men dowai nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la ko bunan ke. Dam lang no hi ki long beng puji mini. Pokchokor dawai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puluman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahen lo Alon Medical Store, Ijeng si Karbiang Bongpen kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non. Anso se kachini jiapan abiar kipia number along humrig tame. Dihi namo pit putat birta long wangtulong. West Karbi Anglong Amri constituency ka parlo Ulukunchi Police Outpost angkang IC Pradip Daimari lapen alang liri sanghua tumpen non malom Assam Sarkar pen kapang dak arona tengpen bike kebe katum helmet ka chikup thejia phan lapen gari motor kate waratum seat belt kape worwel jia phan pura penang kari kate waratum phan khangdon si Sarkar alam toya tengpen sai kedeng pona birta phirang ki pirata ni pen birta nang pale te bokhet le dam Halloween le dam stame bike scooty ke katum helmet ka chikup pele nang ne bang hinita helmet dobek nanji pinso la penso alo atum tame helmet ka chikup akenang sotlo kalite Sarkar alam toya tengpen fine pinang kopo rongso rongbot along tame helmet ka chikup akenang sot car mate dangpri ke katum am tame seat belt ka chikup akenang sot apatak Sarkar pen kapachini pon ateng pen ke kroisi keme ate keton kilang atum konatong kilang caria phat towara long keton jine puthekhe amri habar along ta dangni dangpri katte wara tuma phat keton kilang asai khiatum kilang cari ka pasika sai ring bom tanglo Keceng siapong inter Lumbajong village level knockout football tournament ang dungkiti kapathu kapido jiapan Lumbajong yuti matumpen kisi kedang ponabirta nangle
Nihang rong ke thepathuak lamalong non kiwang JR qualify in koyarni ke chengsiapong inter lumbajang village level knockout football tournament 2022 angdung kiti mate final match ke pathu padu ponchia phan arni phapon tanglo angdung kiti ke pathu ponchia long on bay FC pen team number 1 FC atum angbongsi pathu ponchi labangso angdung kiti ke pathu kapidu ponchia hon lumbajang arat to anta bangso arni ke wangpen alilalon nang kipidun chia phan lumbajang yuktimame pu elvin time ngahil pen chileng report Lumbajong yuttime hin pen kepa dirpi ponsi kecengsi intar Lumbajong village ball tournament kibi pondo labangso kibi pondo long non kibangji dari ingkoi arko achlo bangke angdung giti mete final arni lo nasla bangso final kepa thu ponja tim lage lamding road konbe arot apente isama number 1 ayut timbensi laso hati matumsi final abang ke pathu poni ko nasla bangso kepa thu ponja alir alon lagi pidun di kado kawe Lumbajong arat atuman pustame itu Lumbajong yuttime hin pen tengah pono la benso kepa thu ponja tim la bangke Iku manjarot di hangrong kete. Kita langsung sepatu polpo. Masih betul awe ni tu menginkan. Lumbajong arat kita arat tu hang pustame. Aliran mungkin nang cipi dunje pak. Ada bang kan. Anmut semen tong dunje fansi tu menginkan. Tu mat pedekrim. Corona wara kisu kido bamajoini abang puti na tumta anghu adip mate max kachiku pen kiwang jia phanta lumbajong youth team mate LYT dihin rimbang enjoy ti sopen kapathu kelang aning ke hanga tuma phan kachening report video thu Mere tong ke pachini kang tu boson lo non kiwang ji ni phai tarik en koi mate penabdik mere tum labang so enter Lumbajong village tournament ni tum angdung kiti kepa do pom mate kepa jutsi lo nasi kadu kawe Lumbajong arat tum has kame nele tum Lumbajong yuti mahin pentame nale tum phan kachuneri alam the lapuson hilo je kadu kawe Lumbajong arat kithe geding tum anstame labang su tariking koyani angche tong nun peppo mate adi nang pidun po busi nele tum ahin pen nang tum phan kachuneri lo manjaro nihang rong ketia film si nele tum patik lo apen nang le tum kadu kawe akote inji tum tame nona bang ke ile tum jasmet pet ile tum kachere nei bang ke la poson lo nang nang dun tum postame kachere me ke bang ke la pulo ingho mate maksa bang ke ile tum cewan la pen ile tum labang so kelang ji apasi nang le tum kadu kawe Lumbajong rap kantame pachini Pini Karbi Prime Time Biota Bangala Ponsi Kangton Iklo, Tome Takme, Kurbang 2.